Yes Uganda, webale kureba program ekiwaba nokimanya niyo sha just chillinga tukwasa zakuka kasangu nyina mari yagira binji amakuru binji yonkani njire nke yanje konka binji nkibategana so rumutete ayishike byayambukira jatinshemeye kusima so binji bosire kunyeta mikoro yo kusima in fact leta ari covid kikabenshi korera trisi nangwa miliyoni 5 rahangana isha konka naisha kukikora abukubeze ngwara nazo turi kwambuka fashu so Keti hati mweno inejo kuza kongera haje cece shongoro ebebo wagambe kutine video okubishozo mwako guninga bikiri mukamano waratebekanse konkanka yenze ngo mwako gutaka hwire nkoreye video ya kabire ntandikire nene cyeshongore kinde kisiyana kigamba ha mukazi mukazi ezire yaba mwishonga so cyeshongore cyo nkacita ngo mukazi n'inshonga so nene kindi cyeshongwa cyita mukamo tuyambe naco tikikagizire video nebinde binyo ni mkoro mu bitabo ukija wakora nanka ukija waronkinga kandi ukajuriraho amagara ngakiza magana kosati so kandi tingumanyo kwijiro kashanga preparations za show esete zuwatire muzikija za rugamu abantu bafana bakakuhagira bakakuhakisha niki nkiyo muntu wabahire nyuziki kandi bakwereka ngo nibagikunda okay concert y'amagara ngakira magana reality rabirembe okuyo nko kunana nko ku message eri kugira ngo instead mu kumarwa ensiyote kama na wabone kino dot karna abone konka sente zanje zinatiro mu kutebeka nsa concert ejo ranga kanjira imbabazi ziransha zirenkazi hamwe na neshaje saho abantu bakanyereka cyane kirungi bwen kikongera mani in fact nujya mu tubya covid twagenda kutebeka nsa yo korba wayambuka concert abantu namwe kuturyambuka tujya kukitebekana rero icyo ni kirungi munonga kirabate sime abo kwambuka covid tugumiza mu kiganiro cyitu na Keti kandi abantu binji mukunda muje numuhagira n'emirundo minji kumara ubwire kandi muzacanoye eje ya Keti mukiza muzeho mu subscribing abo kuba nabura abantu bace kwisa abantu 10 kandi nabwe twenda 10 bonka kansi makajya ativa mu rundo bwaje ati bitiwe umutakwenda ku subscribing ani mwenda nyongobere music muri no mugirebera bushe kunkati mukwenda ku subscribing so ankareba nyigire konkitwe ntubagambira umutima murunzi mutiyambe subscribing channel bambi kandi Keti nawe base kugira arevo yahikaho abo kuba channel ne yamba Keti ukizanka let's say ka America hate shahejo mu western bakumanko mweshongozi kunka ko kushohora kuriya bija bakubuza ngo je mweshongozi twereke following yo wanyu turebe kubakukura abakumanya wanyu nibangana so hato shanga ngwecho ntukishaba abantu kandi bakikorera Keti konka tukahura urugambo nubwo utatugambira bakajyango okeyongera yo kushoma adem nkoko nabwambira nkabanko n'umuseni yakashatu konka ko kwembera
Ruhango kwagume nantambuza step by step nakwereka nakweshomeseza nanyeshomeseza nantendeka so mpishiro bwire najanta okusoma tukukwayo abwenki ntagarukayo kacayina nico yakoze akabayirize ziniyafo yazayo yaheza mukaga yabika yaza university so nanye ndiyo ninyongera hata bari kushoma so Kate watugambira muzire wawe watugambira ari muzeyi ngo nomukunda munonga kandi umukade timwine cyo mugishamusi mukade ka turgaho mwaka gwe 2007 so nawe tukantu so katandika music umukade atachiro tarahurira music yo mwishire nikishasha kikabara kushasha konka humurege mama so nko kutwantugamba ebintu ni vision bizaho ebindi birugaho ebindi bizaho konka Kate ntumanya ngo abahagize abakureba n'abahagize baba bakureba cyano yawe n'abakutureba nkore media toyine bwire bwinshi tuza kwambuka kandi kwambuka oku kuza kuba kuri kwangu amina ruga kwambuka kuriya numanya omuntu nka bishop yanaje nyambukire nabayambukire kwenye Really nanachimanyisa nico tukwendeza kandi nuza kwambukira kimwe kandi ranga no mwesigwa naco abana bawe bakureho tokamanya nabone bakunda mami abo kuba bakubire batakwagira ubundo kazi utwumke ikintu kanciye mamani bitu wowe gamba abana numanya bunyine tokubamanya so nyina abana bashatu bonka n'abana bashatu azabana bo nuko nakugambira ubuzuzi wanje kacabya family ebyanje n'ibishesi yakonka nebyembabazi so nyina abana bashatu umujo mukuru first born Lawrence akampora nakora mutya ahereze senior 6 good hakurata ho mushiki Patience nakora mutse mushiki wanje nikukunda ago lockdown mukwatira mu senior 3 then after Patience ariyo baby aka baby kato baby Saint awenda gano aine are now 10 months what a gap so nibyo nakambera imyaka 16 ko hikwebwe ebyanje byona bya ruhanga nuko yatebekana atyo moyebuza ambareba bego mwana nawo no wawe nabari nabawe so nimbabazi so nabaramutse ya family yanje na n'umwami wanje bya mukama Peter so naye bari competitive saka pana freedom kazo music abinji nakuzibira nampagera mnonga n'ikirunje mnonga izo bajyaho cyo kubanza stage ya mani oshashurirwe set mweno rukurano je togo murimo ninge kiranga tumire mukibonire ejo ni stage nyamukana aha hantunga izo beriyo ngabanza kutina umuntu yampa sente atakumanya yantereso ati nyine mukoro ati mbwenu ati nkarebe cyo shongoro cyawe nacukunda ati nobora hitimbara twara program ati niza kwisha ati niza kwisha ninkutera tutense sente asum twikirizana bokanyonjera mwinje so muntu takumanya mbura byanshobera so mushije bakijambuka n'umutawuni ahamba guta yakwata sente umushaho ebya rusito bokaba ntakumanya kabanta jine yazimpa yatambura yaje nkamkurasamisha natogwa mpe sente ze utumbene yazimpa zaci yazimpera ngukire chango icente yawe riya no kashangu yazingabira nare ntazishemerire nabi emotion naenda kurra nakumanda umushija yagenda so bire bwahikana ati nagumanye ubusanza kweshongorana rero naza kubusima bwiro naje birra rero ngani manguru mweshongozo nateho ine queen dancers rero nabaronda rero nabatraininga twagenda shaya hika twagenda twakora umushije yasima mpa balance so ndizo barangiye kubanza go mushije kizubuti nkishikizina rye konka nimbandi no mu records konka kashemererwa kureba ngo nange nakozire cyane terasente abakwanye mu kucukora amazima gargodium
nkaba ntakwesipekitinga kugira ngo iki ndiyo ninkora nicyo kuntahiza konka akaba ninkikora ahabo kukikunda na nokwetu nukura nincyenda abo umuntu kutandukanye uzi kukaterekesho ngo nshaka ninyesiga tinenyesiga so niwe mukunda wanjye niwo munywano bahereza akaperekesho ngo recho nosanga abantu benda no bahereza akapero bundi bongere kukimanya ninyesiga Yesu niwe munywani wanje otarinye hakana otarinye hindura na rukundo ye teri mu buryarya tiyakanya kake kandi neya mazima tereze mukavasa ko mushija noko akakameze rikakorera abantu bingi to mushija naye hindura mukazi we nangwa no mukazi ayahindura mushija we ubu bakarahira ngo baryatane sibarufu murebe rukundo yensi kwetara mu mazima ninyesiga Yesu niwe munywani wanje niwe ndukwesiga amina Yesu mwenwe niwe in fact to bakabajangwa abo tubakwesiga Yesu kongo umuntu akaba surprised yashanga ndi munonga kuroze Yesu munonga singa nawe kuyabe nateka amina yo bari abantu bariho n'abantu hati hari umuntu uri kuja ati nyewe ndi pastor ndiyo konko shangare ibikorwa bijye bindi abantu bakabura koraka kukimanya ngo kujunwa no kuhinduka bamwe bakikora nk'izina soko okujunwa no kuhinduka Keti tukwendera program yitu channel zitu zombi nkore media na ne ya Keti Mukiza ntwendo tugambire okaguzente waza munyuziki hato mbwire bwawe hato bwo kubora ifuri none okora ki no tunga hante ningo kazirugiraho kimwe nyowe akubeka kuyamba cyane nyowe DM ninkundo kutunga muno kandi ninkundo gukora so mbwire bwanje sofa omurimba rahinduka turo tinkuza kujya ngo nintungende konka ino bundi buntu kutunga in fact icyo takumanya na project yo kutunga ubume so nintunga ubume obwiro bwinshi n'abantu ari mu byeco ntarha radio ninkunda kusoma Bible kandi ninkunda kushitama n'abana banje kuganira nabo tugambire nashonga yeje yo yabakaza bogaruza mamani nabo bana babiki n'abantu abakwenda inspiration messages then twendere program ubundi abantu babatuhurize tuza kubagarukira so yebare munonga kibuze eco so nyo ntunjira umugisha umukwetwa kwanje anawe binarabire mu hanga takora nshobe akabinda byamu gupumuriza abandi abaruko basa kubambara abo mu mbera nkezo so abakazi binji bankozise kubahumuriza ahabwe nshonga z'amakagabo urabantu sibwamu shanga umukazi ayine bizuba hagati ye n'umushija ubundi atsigerwaho ubundi anagirwa abana so abantu abo nimbatayayira nimbaho buzuruzi bwanje nimbagarra mamani nimbagambire kigambo cya ruhanga abantu abo bari yunu babaje eminyeto na yeriyo netishuka abo kubananye nka umukuzo mu bintu bya family kaza muri yo munyeto so kaza yendo muto cyarengeze zinarebere so neminyeto nimbahwera nimbahumuriza nimbagarra mamani nimbaguidinga ndukubagambira okwayimo kuzana uja kuvuga neki nuja kutora hatora kandi hatinyo kanye kugira uko wagamba ejo nuija kuba Kate Foundation umubire bwo misho gumiza mu marire ndataka okay so abantu nkabo mwampikira obuherezo bombwini bahereze namba bajimanye yabo kuba ujyo muhereza turabe nkaba mukuba nyine ati nyoti we namba namba tumana bakunterera bakunyenda manye gyaravu kandi hatekera eco nyoka kandi ujyo muhereza so nyo nubwo mugishatingugira nyo umuntu yakonteresa munanantera murayine yanje so ni ceco yamuhereza nco nagamba nto muhereza we nuri kuza kwijana nazo muhereza iyo bari bunonga so namba yanje yesamu ya Airtel it is 0 za kuzigambo mu ndimi zone anani 5 shanje na mukaga 16 0703 457616 MTN 0774 922 659 0 mushanje ina 92 26 59
nobasa no kunkurata ha Facebook page Kate Mukiza nonshangaho YouTube Kate Mukiza nonshangaho in fact na wija Revive Radio nabwe nakubona nabwe numbona hari cyo shongwe kinariwe kiro Kate Sezira that is muzehe so Kate Mukiza Sezire Kate Mukiza Sezire byamukamu so akugwana n'amazina ganje onka agundu koso mu channels Kate Mukiza kibani kimara so twaba twine Kate kandi ogwe no mwejongozo ruranganwa kandi no muhereza nko kwiyagambira aje ashobakora Revival iwana omwenda enamba watunga chance yazi kuhereza abantu tubakwanamba nobasa kumwebuzaho niwe nakwabura abo kuba omukinte cyamazire mu bwire bwinji kandi no mu cyaro Brest bahereza kapera kakori babayambukire twendere program yitu abarkweteka kwambuka akeshogora kareka kabahereze kwambuka kurwo mu covid kandi ntaka kabahire imbe harangiza kwerinda mwerinde tujware masks zitu tunajujwara abo kuba DM ndahanga hari so nanyenda ngo turugeyo je konka jwara mask yawe kandi abo tine chikwetegeza kurwo mukatsigaro muka ekindi tunabo mu ngaro twerinde amagara nugakira magana so kamba hereze korba wayambukire koriba wayambukire wareire wigusire amaju wagombekire otaryebwa kusima otaryebwa ruhanga otaryehimbisa otaryetungura otarizimbazi oti namani ganje oti no bwenge bwanje ningane sente zanje ni ruhango wakurabzeho abisirayiro bamwiyam ruhanga yaguma nabo emyaka ejo yona 20 hatine kibabuzurweho emyenda tiyabakorra ebijereti byabazimba enjarati yabita niroti ryabita yabiyiramizo mu rukiri yagwise byo kuryo kurwo mwigu mumbereje gumiretyo mukamati yabahunga yihora biro muri bingahi ora biro mwihambaki nebindi nkebyo asumana wakaruga Rwanda akaretwa mizi so twatanse turwanse oburwire bwanyuma twambuce kandi tusimero hano mwebare munonga abantu batureba acano zombi ibiri kandi mwebare kunda Kate Mukiza nanye ndiramba abantu fan wawe wanashimanye I know Tapsima yebare Chables for now yebare kuntayisi mwebare munonga Yes Uganda webare kuri program ekiwaba no kimanya niyo sha just chilling kwasaga yamswaga promoter the number 1 kulukuta selector kulukuta ningale kale nina mani noza kuchiriza ngo nina mani nina mani noza kukakasa ngo nina mani